Anake 16 ni maikĩtio ngono makĩgwetanio na gĩkundi kĩa wĩkinaĩ gĩa confirm mũciĩ mũnene wa Nakuru kũrũmĩrĩra mũngũrũrio wa abithaa a borithi. Tũhiũ, cuma, mũcinga wa gwĩthondekera hamwe na mĩthogoto ya bangi nĩ indo imwe iria ihithũkĩtio kuma moko-inĩ ma ekwĩrwo aya. Komanda wa borithi wa kaunti ya Nakuru Samuel Ndai augĩte mũngũrũrio wa abithaa a borithi ũtwarithĩtio na mbere kũhĩtana na amemba a ikundi njĩkĩrĩre mũkana cia confirm Wat na Mauki arĩa marerĩkana kwagagia aikari kuma matura ma Everready, London, Posta, Katembwa na Roda. Kumekuwa na mambo hapa na pale kusema magengo yamerudi, lakini nashukuru wananchi wameweza kutupa taarifa kwa wakati ufaao na tumeweza kumove the speed, na ndio maana tumefanikiwa kupata hawa 16. Vile tunavyoongea pia saa hizi operation inaendelea mchana, itaendelea mpaka usiku, na ni siku zote we want to sustain and maintain the operation so that the people living within Nakuru County are safe and they can go about doing their business in the manner that is supposed to be. So yangu ni kushukuru wananchi unawazidi kutupa taarifa zile ambazo tunahitaji ndio eneo nzima la Nakuru liwe liko salama. Lakini yangu nawahakikishia wananchi kuwa Nakuru itabakia kuwa salama na tutabaki kuwa macho, lakini la mno ni tuzidi kushirikiana ndio tuweze kufanya jiji letu liwe salama zaidi.